gremo, Tim, no, hitro, Božiček nas čaka, no. Joj, tale darila moram še dostaviti Božičku in potem, veste, zdaj, ko bo Božičkov izpit, bodo moji škratki mogli iti v dimnik, zaviti, Tim, pohiti, no, zaviti darila, kakšne naloge morajo upravljati. In še najbolj me pa skrbi, kako bomo... Pa ne še spet, no. Pa Tim, no, pa sej sem te učila, kako se nese darila, no. Meni se mudi, jaz moram do Božička, ti se pa takole hecaš, klele. No, dej, sej ti bom pomagala, no, dej, gremo. Takole, čist preveč za mene, ne morem fera. Ja, seveda lahko, no, evo, takole, evo, kar bod primer, takole, super si, ljubček, evo, joj, no, aha, tale pa zame, no, gremo, Tim, pohiti, no, druga smer, gremo. Aha, še grem, še malo, mami, no, ne gre. nam prispela, nam prinesla je dojenčka in je odletela. Naš dojenček joka, kaj bi naredila?
dojenček, dojenček.